husnul usyra. Husnul usyra. Bang tabiak mga maknahan in husnul usyra, suway parayaon sing kabanahan in pagmuamalat, in pagsaumadya nila, pagkaasawahan nila. Wayajibu ala zawji tahsinu khuluqihi ma zawjatihi warrifqi biha. Kaya wajiban in bana, ipakita niya in lingkat, iwan sin dayaw sin pangadatan niya, doon ha asawa niya. Bangaon sarapat, kabtangan niya sin kabtangan lang malambot. Tawagon niya sin ngan, ikasan niyang sin pangatayan niya. Bukun kam naman, hikasakit sin pangatayan niya. Subhanallah. Wa taqdimu ma yumkin taqdimuhu ilayha mimma yu'allif qalbaha liqaulihi ta'ala. Bangaon sarapat, bang mukakausan, bihi siyamat tusin uno-uno na kababayaan niya, bang mumawi ikatukbal matukan niya, kuyagan kamaning pangatayan niya. At inyari man jari, pamungungan na sa dyan ba na, inasawa. Di man jari, mayroon na biya mga ipakita mo ka niya biya, di ini biya pagka-sweet mo, pwede mo na pakita nindayaw sin pangadatan mo. Kaya wajiban biya katutan yung kausugan. Suwahi pakita kanilayat ko sa bablong sin mahasud ti mahatinggi Allah. Asuratun Nisa ayat hangpu tagsiyam wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ulang maglabin makna sin ayah, iban dahan niyo magsaumadya atawakan magmuamalat in kaasawahan niyo bil ma'ruf, haaturan amin kababayaan sin mahasud ti mahatinggi Allah, atawakan halawayan amin hikawak niyo karayawan pamahasud ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, naring nga sabab yato, aun mga hadith di matong biya diin in Rasul na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmuamalat, magsaumadya, iwan sing kaasawahan niya. Dahil nga mga hadith di matong, an Zainaba binti Abi Salamata haddathathu anna Umma Salamata qalat hidtu wa ana ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khamila fansalat fakharajat minha fa akhadtu thiyaba haidati falabistuha faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana fasti qultu na'am fada'ani wa adkhalani ma'ahu fil khamila. Subhanallah. Ini ni pangadjian makawa na to, biya katutan yung kabanahan, biya diin kita yung magmuamalat, magsaumadya, iban sin kaasawahan na to. Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Zainab, sabon natod laong na in Abi Salama. Bunal tulong ni Ummu Salama, apwan, imiyan siya. Sinhambok adlaw laong na, biulan ako, wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamila. Sarta laong nga, iyaon sa bu, araig ko in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imahulong sin Ummu Salama fansalalat atin niya biya timigda-tigda indugo niya. Timigda-tigda indugo niya sa biubulan. In Ummu Salama radhiyallahu anha fakharajtu minha saruon doon himuwa ako pang mga upama kung nagtatabon yon sila nagmamantay ban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saruon doon long naghimuwa ako. At tinaring ha aming kukulang at tawakan man tayaon, faakhadtu thiyaba haidati falabistuha. Ang pakulong niya kiyawa in badyo, pagsulukon ko, banglong na dumatong in bulan ko. Ang palong niya imian ka kuin Rasul sallallahu alaihi wasallam ana fast. Pang magbiya kato, biulan na kao. Di matong nin waktu pagbubulan mo. Laong sin Ummu Salama naam, laong na huon. Naunin yan sin Nabi. Imian bahain Nabi na, rang dito na ako matuog. Di na ako. Arakala, bang matigda indugo mo, arakala kalumyan yung tamungon ko. Arakala kapigsikan ako, makajari dito na ako. Sumira ko man kawiya may bukon na biulan, ang pako marumayg balik ako. Wala. Sa dahin ha mga husnul usra, dahin ha mga rayaw, sin pagsaumadya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban sin asawa niya long sin Ummu Salama, fada'ani wa adkhalani ma'ahu fil khamila. Gam naman, piyawag ako long nga sin Nabi kari ko long nga rangsud ko mariam pakamilong nga nag ang pabiya mga nagtabon iban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabihating pagkasweet sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha asawa niya. Damikyan qalat imyan da isam in Zainab radhiyallahu anha.
wa haddathatni anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbiluha wa huwa sha'im. Ingkiaunan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pagsiumun niya in Ummu Salama. Misan pa ingkiaunan niya puasa. Nang kita bihayaon bang puasa amo pa kay sumiyom. Kaning pasuukon. Di da. In Nabi sallallahu alaihi wasallam misan pa siya puasa. Dahil na mga pagkasweet niya, siumun niya in asawa niya. Di Ummu Salama radhiyallahu anha. Sambil imian pen Ummu Salama, wa kuntu agtasilu wa ana wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Ingkiaunan ko lang sin Ummu Salama, iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang kami magpamaygo junub mag-akad kami karuwa. Allahu akbar. Bang kami long na magpamaygo junub mag-akad kami ban sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dihatim biya mga pagka husnu al-usra sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naam, mari kita sa parwing asawa niya biya kan Aisyah radhiyallahu anha. Siwi-suihan day sab kita no sin Aisyah radhiyallahu anha biya diin in pagka-sweet, biya din in pagka-rayaw sin pagmuamalat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban sin asawa niya. An Aisyah ta ummul mu'minin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalis. فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظة تحدث معي وإن كنت نائمة اتجأ رواه البخاري. Long si Aisha radhiyallahu anha sabunal tulong nin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikiaunan niya si masambahayang sarta naglilingkod. Fayaqra wa huwa jalis, nagbabasa siya sin ayat ahalin siya naglilingkod. Fa idza baqiya min qiraati nahwa min 30 aw 40 aya bang innabassa na sin Nabi mabot na pa mga katluan ayat at awakan pakapatan ayat ampa siya tumindog, ampa siya magbasa na isab, ahalin siya nagtitindog. In mahulilong si Aisha radhiyallahu anha sumurumuko in Nabi sallallahu alaihi wasallam in mahuli ampa sumujud pag hinangon niya tulong niya harakat hikarwa biyamikyan dihat tura isab ampa imya ni Aisha fa idza qada salatahu banglaong nin Rasul sallallahu alaihi wasallam maubos na magsambahyang nadhara magtuy niya aturunin asawan niya. Allahu akbar. Aturunin asawan niya. Fa in kuntu yaqdha banging kiaunan kulong sin Aisha bati tahaddatha ma'i. Dahon niya kunong niya magmiting-miting. Subhanallah. Wa in kuntu naima ittaja'a sa laong na bang pagkita niya inhal ko natutugda ang paisab siya laong na matulog. Kuni makatarin di hadith ini, makatari hadith ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadto in pagmuamalat ni iban si pagsaumadya niya kaasawan niya. Naring nga sabab yato subay ra isab paaw nun simbiya kato tanyo kausugan. Kabanahan in dayaw atawakan lingkat sin pagmuamalat pagkaasawahan nato. Bangaon sa rapat pakita nato. Indayaw, iban sing karayaw, sin uno-uno namin hikakuyag sin pangatayan nila. Bukun gam naman kita ni rugalan, bukun gam naman kita ni mga rikaamuhan, bangaon na hinang nila, laong ta, hari day sab dumugtol hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala.